Ovaj video je samo za studente, tako da ako nisi student, idi ća. Slušaj, ako osjećaš da tvoj način učenja ne daje rezultate, to jest da učiš, ulažeš trud, ali kad dođeš na ispit to jednostavno nije to, onda napravi ovako. Želim da na bilo koji način na koji učiš do sad, nemoj to mijenjati, ali smanji to na samo 20% vremena, a 80% vremena se ispituj. I to na način da si postaviš pitanje, razmisliš, probaš odgovoriti najbolje što znaš i tek onda pogledaš odgovor. Ne ispitivanje da čitaš pitanje i odgovor. 80% ispitivanje, 20% čitanje s razumijevanjem ili što već radiš. Isprobaj to i preokrenut će ti se život. Naravno da postoji i 100 savjeta za bolje učenje, bolje pamćenje. Bavim se tim već neko vrijeme, ali ovako nešto što ti kratko mogu reći u nekom videu je puno ispitivanja. Što više se zapravo ispituješ, to ćeš bolje znati. To je to. Za vas koji niste